Najbolji trener grada Subotice za 2013. godinu je Boris Arsić, trener ženskog fudbalskog kluba Spartak. Prošla godina je bila najuspešnija za ženski fudbalski klub Spartak. Devojke su osvojili prvenstvo i kup. Bile su učesnice Lige šampiona, a svojim radom kako na terenu, tako i van njega dale su sebi veliki zadatak da i u ovoj takmičarskoj godini ponove uspeh od prošle sezone. Sada sam ja imao, da kažem, tu postupnost. Ja sam počeo sa najperspektivnijim trenerom, pa sam imao dodelu za trenera sa najboljim rezultatima i došao sam do ove najprestižnije nagrade. Moram da kažem da sam i srećan i ponosan, ali također da veliku zahvalnost dugujem mojim igračima i stručnom štabu koji su dali ogroman doprinos da ja budem danas to. Trener sa najbolje postignutim rezultatima u prošle godini je Branislav Zeljković, trener rukometnog kluba Spartak Vojput. Njegovim dolaskom u klub ekipa je ušla u više rang takmičenja, a igrali su i u Evropi. U mečevima sa ekipom iz Luksemburga nedostajao im je jedan gol za plasman među 8 najboljih u Challenge kupu. Subotički rukometaši bore se za što bolji plasman u superligaškom takmičenju. I svako priznanje iz rukometa je za mene veliko. Isto tako zahvaljujem se svim koji su doprineli da ovo priznanje dođe u moje ruke. Pre svega to su kompanija Vojput, zatim grad Subotica, moj rukometni klub i svakako moji igrači. Pred kraj prošle godine rukometašice Srbije osvojile su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu koje je održano u našoj zemlji. Najbolji trener na republičkom nivou je Saša Bošković, selektor ženske reprezentacije Srbije. Igračice Srbije popele su se na pobedničko postolje, što je bio cilj pred početak šampionata. Velika želja i borba na terenu protiv najjačih ekipa bila je više nego dovoljna da se osvoji toliko željena medalja. Jako lep gest i u Eko televizije i mislim da stvarno, ajde, tako kažem, ako može tako da se kaže da se trenuje uzgledom prvom, međutim nisam. Ja nisam od onih trenera koji, ja uvijek volim da ističem da su na prvom mestu igrači, a onda na treneri. Treneri smo mi tu koji uvijek treba da napravimo jedan sklop. Ja imam tu sreću da sam i selektor ženske rukometne reprezentacije, znači nisam samo trener, nego sam i selektor, znači napravio sam dobar tim ljudi i bez dobrog tima nema ni dobrog rezultata. I u 2013. godini bilo još dobrih rezultata kada su u pitanju naši najbolji reprezentativci. Posebna priznanja zaslužuju treneri naših najboljih atletičara u prošle godini. Na svetskom prvenstvu u Moskvi 2 sjajna rezultata za našu atletiku. Ivana Španović osvojila je bronzanu medalju u disciplini skok u dalj, dok je Emir Bekrić na istom takmičenju na 400 metara sa preponama osvojio bronzano odličje uz nacionalni rekord. Njihovi treneri Goran Obradović i Mirjana Stojanović zaslužuju posebna priznanja od naše medijske kuće. Oni su zajedno sa njima uložili najveći trud kako bi došli u poziciju da se bore za svetsku medalju. Meni je jako drago da sam prvo u Subotici, ja mnogo volim taj grad, a drugo da su prepoznali pravu vrijednost, a to je trenerski rad. I drago mi je što sam prva žena koja je osvojila ovu nagradu i da ću dati podsticaj svim mojim koleginicama da se one trude i da postignu što bolje rezultate da bi one dobile ovakvu lepu nagradu. Prisutne goste je pozdravio i član gradskog veća zadužen za sport Vjekoslav Ostrogonac. Prvo, meni je drago da Eko televizija po 16. put dodeljuje ovu nagradu. Lepa stvar jeste da Eko televizija ima ovako istančan osjećaj, barem kada je u pitanju sport, da uvek pogodi ono pravo. Kada su u pitanju i sportisti, a evo i ovoga puta kada gledamo kada su u pitanju treneri, da to je jedna vrlo važna stvar i da ovde priznanja i treneri koji su dobili i kada je u pitanju grad Subotica i kada je u pitanju Republika jesu ono što je stvarno najbolje u ovom trenutku i u našoj državi i u gradu Subotica. Prisutan je bio i veliki broj gostiju. Velimir Marjanović, predsjednik Rukometnog saveza Srbije, Slobodan Višekruna, generalni sekretar Rukometnog saveza Vojvodine, Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije, kao i mnogi prijatelji i poštovalci naše medijske kuće.